डीपू सिविल डिफेंस अटुमपेन ट्रोक्सिके प्रापो आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा डीपू रोंगसुबिया लोंग आर मुकाचे जेंग पाटोपन Autonomous State nang patun pinang Jipu kancas dikam KSA KUA KRA Karsa lapen DSU atumpen Delhi jantar mantara long kacesong KLA nijang long ria me ningkan ase kami pi pinipen kapangcheng Kardom Pini Karbi Prime ma birta long pen nilisami raniti mungpi tangtina narzui tha birtang ton pen Deepu Civil Defense Karbi Anglong atumpen patra pipongsi troksike prapo Azadi ka Amrit Mahotsav har ghar tiranga jamek Deepu rong supiang kang pai pai ni phai nar ke parni ar mukache jeng patapon Ada por pai kepra achiti mapor malompen Deputy Commissioner Sahempen Barsi Deepu rong supiang kang Indian flag outpon crisis ar mukache jeng patapon Labang Swalong Karbi Anglong Mountaineering Association mate kama tum cherap chito donsi jamek mesen pen pachunpo Jamek along Assistant Commissioner Nupul Bora Assistant Deputy Controller L Kiran Kumar Singha lapen kama meipu Gaurav Awardee Khorsing terangatum chetong don pen RDP Dunrinti স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান মৰ্মে যি হৰ ঘৰ তিৰংগা প্ৰগ্ৰাম তেওঁ কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি সকলো ইয়াতে সমাবেত হৈছোঁ আমি ডিচি অফিচৰ পৰা এই ৰেলী আৰম্ভ কৰি টাউনখনৰ এটা ৰাউণ্ড ল'ম ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি সকলোৱে জানো আমাৰ সম্পূৰ্ণ অস্তিত্ব আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ লগত জড়িত আমাৰ স্বাধীনতা লগতে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি গতিকে এই কেম্পেইনটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য যে সকলোৱে যাতে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু মূল্যবোধ বুজি পায় সকলোৱে যাতে জাতীয় পতাকাখনৰ লগত একাত্ম অনুভৱ কৰে সেইবাবে এই কেম্পেইনটো আৰম্ভণি কৰা হৈছে যাতে আজি সকলোখিনি ভালে ভালে হৈ যায় আই হোপ গোটেইখিনি ভালে ভালে হৈ যায় সকলোৰ মাজতে যাতে আমি সজাগতা এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ Karbi Anglong lapen di Mahasawara tatum India Kachari Aron Alua Longke Tokdak Article 244A Patunang Jipu Azur de include pen katesong ing tong tesi pai pai ni pai narke parni Delhi jantar mantara long kantas dikam KSA KUA KRA Karsa DSU lapen ADSU atum katesong kapatopana birta kat news sa hemalong birta nang pale Karbi Anglong lapen di Mahasawarat aseang tong kapal jujia phan bang pharo ke thom soseatum Delhi rong supia long palidamsi jantar mantra long katesong asai padopo Karbi Anglong lapen di Mahasaw MP Horen Singh Beta chetong donsi Article 244A kapatun serak jiapang chingki chethan bom rokusi katestong along ningjeteka মূলতে এইটো যে আজি ধাৰণা দিলে ইয়াত আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজে এটা সজাতি দলে ইয়াত আহি ধাৰণাত আজি বহিছে আৰু এটা বিশেষ এটা উদ্দেশ্য ল সেই উদ্দেশ্যটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানত যিটো অনুচ্ছেদ আছে 244A আৰু এই অধীনত অসমত এখন অট'নমাছ স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠন কৰাক লৈ গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজৰ এইটো সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু এই সাংবিধানিক অধিকাৰটো এই প্ৰাপ্যটো সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে যি দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন কৰি আহিছে মই কওঁ যে ভাৰত চৰকাৰে নিশ্চয় এই বিষয়ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু মই আশা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ দিনতে বহুতো উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিছোঁ যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰ্টিকল 370 যিটো সংবিধানত এই আৰ্টিকল 370 থকাৰ কাৰণে এটা জম্মু কাশ্মীৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এটা যে
ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো সংঘাত হৈ আছে এই সংঘাত দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিকল 370 সংবিধানৰ পৰা এইটো স্ক্ৰেপ কৰা হৈছে। গতিকে ইমান এটা ডাঙৰ ইছ্যু ধৰি লওক গোটেই বিশ্বতে ধৰি লওক ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখিছোঁ আৰ্টিকল 370 স্ক্ৰেপ কৰাৰ লগে লগে। গতিকে সেই কামটো যদি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যদি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এইটো আমাৰ সংবিধানত থকাৰ এটা অনুচ্ছেদহে, এইটো জাষ্ট ইমপ্লিমেণ্টহে কৰিব লাগে, ক্ৰিয়েটো কৰিব নালাগে, নতুন আকৌ সংবিধানত ভৰাই দিব লাগে সেইটো নহয়। সংবিধানত থকা বস্তুটো এইটো ৰূপায়ণহে কৰিব লাগে। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনতে আমাৰ এই যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীটো পূৰণ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই সমূহ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ সংগ্ৰামটো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আকৌ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। সংসদত এই 244A সন্দৰ্ভত এটা বিল উত্থাপন কৰিব দাবী কৰিছে, আপুনি কি ক'ব? এই বিষয়ত মই ইতিমধ্যে মোৰ ভাষণত মই কৈছোঁ যে কাছডিকমৰ নেতৃত্ব আৰু আমাৰ টিম কাৰ্বি আংলং আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ তৰুণ আমি অহাবাৰ ছেশ্যন হোৱাৰ আগতে আমি এটা বিশেষ এটা গুৰুত্ব কাঞ্চাস দিকমা মেইফু আজিত টিমুং কেএসএ মেইফু থাংসিং টিমুং ডিএসইউ মেইফু আতুমপেন ধারণা কাংয়ালং হেমপ্রেক কাতেসং লা সসে পাংতাং নাংজি পুসি লামফে কে জায়া হল আরডি পিপং It's a sworn mentioning that in response to the demand, the central government has initiated the process for full implementation of the provision of Article 244A of the Indian Constitution by holding 2 rounds of ministerial levels of West Consultation KSA-DSU on 26 December 1988 and 23 July 1989. And another 2 rounds of secretary level talks with Consultation KSA DMC on 23rd April 2021 and 24th September 2002. But the fifth article is yet to be implemented. The Honorable Local MP Mr. Biren Singh has introduced a private member bill on 8th August 2016 under the name of the Assam Reorganization. जंतर मंतर में कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली जंतर मंतर में डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग से हर साल प्रदर्शन होते हैं। क्योंकि ये प्रदर्शन आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है और ये आर्टिकल 244A इंडियन की संविधान के अंदर में ही इंसर्ट किया गया है। ये डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग के लोगों का एक संवैधानिक डिमांड है, मगर संवैधानिक डिमांड होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इसलिए 40 सालों से कई बार हम लोग प्रदर्शन किया गया है, कई सेक्रीफाइस किया गया है, मगर आज तक सरकार ने ये नहीं बोला है कि कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ को आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट करेगा, ये नहीं बोला है। बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, उन लोगों का कई पॉलिटिकल प्रॉमिस दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के समय भी डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग को लोगों को प्रॉमिस दिया गया है कि आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेगा। अभी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उन लोगों को नेता भी बोला गया है कि आर्टिकल 244A को भी इम्प्लीमेंट करेगा, मगर वेयर इज द प्रॉमिस? कहाँ है जो सरकार ने प्रॉमिस दिया है कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ के लोगों को? वो प्रॉमिस कहाँ है? इसलिए 40 साल हो या 50 साल हो, ये आंदोलन हम लोग जारी रखेगा अगर केंद्र सरकार ने आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट नहीं करने से। आज यहाँ पे कंचास दिकोम, डिमा हासाओ स्टूडेंट यूनियन, गारो यूनियन, गोरखा स्टूडेंट यूनियन, कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, कारसा और कई संगठन यहाँ पे मौजूद हुआ है। हम लोग यहाँ पे करीबन 300 प्रदर्शनी डिफू से यहाँ पे आया है, तो 300 प्रदर्शनी आज 2 बजे तक ये प्रदर्शन जारी रखेगा। प्रेशराइज तो करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो प्रेशराइज करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार, जो बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर की लोगों ने ही बोला हुआ है कि आर्टिकल 244A को
इम्प्लीमेंट करेगा जब बीजेपी सरकार दिल्ली में आ जाए। तो दिल्ली में तो बीजेपी सरकार है, तो व्हाई नॉट दे आर इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 244? दिस इज द बिग क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू द गवर्नमेंट। Dharna kang ya hot Prime Minister Aphan Kapanong Pinpura Lualong Sedami Katesong Asong Atumpen Pazildam Pinpura Lualong Autonomous State ke Assam ke Thakali Bonta Assam Arlosi Mini State Asong si Dopo Lasi Not Kiwangji Parliament se Sona hot Autonomous State Aputhak Nang Chingwai Pipen Patun Nangji Pusi Pinpura Lualong Jongdul आज हम लोग यहाँ 8 अगस्त को हम लोग यहाँ कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ से धरना करने के लिए आए हैं। और ये धरना हम लोग इसीलिए करें क्योंकि पिछले 34 सालों से 37 ईयर्स से जो ऑटोनोमस स्टेट के लिए मूवमेंट लगातार करके आए हैं। और हर साल हम लोग यहाँ जनता मंतर पे 3 बार मानसून सीजन पे एक बार और विंटर सीजन पे एक बार और बीच में एक बार आके हम लोग 3 बार या 2 बार आके हम लोग लगातार इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। इस आंदोलन किस लिए हो रहा है? ये ऑटोनोमस स्टेट क्या है? तो ऑटोनोमस जो आर्टिकल 244A जो है ये 1969 में जब मेघालय का गठन हुआ था तो असम मेघालय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको इंसर्ट किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। तो ये मांग जो है ये हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधानिक ये मांग है, संविधानिक ये आंदोलन है। और ये लगातार हम लोग संवैधानिक अधिकार जो है हम लोग मांगना पड़ रहा है। और इसका जो मांग है इसको जितना महत्वपूर्णता जितना इम्पोर्टेंस मिलना है ये अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग बार बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है ऑटोनोमस स्टेट का इसका जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट बिल लाया जाए पार्लियामेंट में और इसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। और जो अधूरा सपना है जो 34 सालों से 37 ईयर से जो दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग का जनता जो देख रहा है सपना वो फुलफिल करे और हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए। Karbi lamet ame nijang longri ame kecing siang deng ningkan lasek ame pi hamren habe deng japathuak lamalong nini abaha pinipen kapang ceng pona berta pherang ke hundor kropen berta nang pale Adapor Paikri Siapor Sir Richardson Hanse Abarem Border Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Pen Dondre Ingpuponsi Kecheng Siang Deng Karbi Lamet Ame Nijang Longri Ame Ninkanasek Ame Pia Chatai Kilut Pang Chengpon Laswa PMAC Head Sing Rong Parpen Ribbon Ing Tipsi Meya Hongjai Ing Pupontu Meya Hongjai Kangpua Hodrong Parasang Hopen KLA Longria Meya Tumpen Lapuson Lamet Lamchong Apotak RD Kipipen Ningkan Asega Mepi Kapadopon Tekapot Akiro Pazirpon Arnitili Siapor Pen Lord Chuti Hirbang Ame Paman Ponsi KLA Aru Ame Prek Champen Kachitong Dun Hirbang Po Hirbang Piatum Pen Metang Kasong Se Hirjir Kihir Padopon Tiajo Water Kikin Ada Plapen Ajo Kanting Ajo Kanting Pen Puthot Adap Katya Jora di kami Kikin Ase Pangde Muthek Pami Thekhe Kupia Theluni Kupi Kisung Luni Athema Ferret Wansi Hangjo Job Hirjir ki hiraja mekalong Sardhon Singh Terang Mei Pu KLA Nihang Longria Mei Pen Mei Kachepai Puponalong KLA Tiripi Chunbang Joy Singh Tokbi Alhiaman Pen Chetong Dun Birta Kirib Dunahut Kachinia Tenke Kadok Kawe KLA Along Krisir Kep Klem Bang Pubang Piatum Bang Swaja Mekalong Amen Kachetaba Pai Long Pon Pusi KLA Nijang Longria Mei Mei Pu Ram Singh Kathar Pen Perang Kiapan Pachini Lapen na bangso aja mekalong kaduk kawiarat doa trom setame kaci tudun pe Japan MAC head sing rong par pe na jok kacuning rialam the perang kia tumang no cepak langpo ini pai tarik nerkep dak habedeng ya patu aklamalong Karbi Lamet amai nijang Karbi Anglong lo labangso ningkan asek amai pi kecengsi arni lo lasi labangso ningkan asek Lamet amai lo letum
nili MSC Karbi Anglong Autonomous Council isap dak suceng arar phan kachuniri made nijang Karbi Anglong lamet pi lamet po tumpan kachunri gang tumba lalo lasia bang putin same methang lamet lamchong pu RDGP pen labang su dak habe dengya pathu aklamlong keng kamna chiori bansinili nili ninga klong pensioneri lo lasi ngelitum kaduk awe tame letum Karbi arat ana bang ke letum lamet lamchong kapang chuning makabir tining aprangan ke poning labangan bang putin da methang mate arpu mate daitu chen pen ke claim ke dam ke cherap duni basini li chuniri ponlo athe letum lamet lamchong yong si ingchu chi bote letum khaya meta aprangan le dunde dani lasi pini ladak pini pen ke cheng pon me long lasi aru pen ke bang tum don same dak ke dorde ke phopeta dub jita hai seta me ni le lang letum hada chuniri poni la pen un an pen abang ke ni letum same alang letum phan la nini ningkan sekamai pelong same un an pen abang ni tum bor idun po alang letum handak ok pran ke misen pen danglok pen labang so mai long an so se letum lamet lamchong ardip ke dojot pen letum aprang an ponun po seni lening thelo la pen ladak abang ke hok lo letum patumi dik pen same chenglong lo dak letum Karbi Anglong Autonomous Council IM Dr. Tulam Rohang same letum pandak nang cerap bondo la pen dak IM ke doan la pen MP MLA ke doan same labang so lamet lamchong aprang ke ponya panabang dak letum panang cerap bondo la si labang so nang cerap bondo na long bang letum same methang aprangan ke ponya bang bor irep nang po la pen bor I hor nang po la pen dak nang cetojon pen nang po pomsen li chunir polo APHRC Ratcharia Song Atum Pen Pai Pai ni Pai Troxiar ni Dipu Sangkurang Long Ward Lakhakri Priya Long Ward Committee ke Sengamai Kapitopon Dipu Sangkurang Long Ward Lakhakri Priya Long Ward Committee ke Sengamai Kapitopon along ke claim ke dam Japan arpu chepek ponrenti Joy Singh kilinga phan Meipu Dun Meipu Kongchun Bang lapen penang anarpu chebakpon May kipadopon lake non Ratchari bom BJP Sarkar atumpen Ward Commissioner Kilik padoda prangpon lasi Ward ton tame APHRC atum kachpahai dun lab Japan chirok toka me padopon labang so amaya long APHRC Meipu Jai Kathar Rita Kramsapi Khor Singh Timung Rajesh Tiso Rajen Timung Samson Teron lapen penang an APHRC klembang phubang piatum chetong dun la Karbi Anglong ke rai Japan Dipu Town Municipal Committee election chedan nu nang kokpo chepe hai nang kokpo pupete itu ma det ki lo la posini tum dak Sangkurang Long a committee ta seng det lo la pen dikreng anatu tapi ni seng det lo la pen seng ojilang itum award tin ta sengji la pen nilitum autonomous state ke hang thuke la ke pijut jelo mutheni tungi pukang tum ke la hello autonomous state le ke hang ji pulotante election ben ke hai tum si hang nang ji la tuke democracy long si ke tok lo la pen la ke hang ji phan si election na ke dan lo non het ilitum arjulong autonomous state ke hang ji phan ilitum CM ta kuti kep khoros dundu pusi ningje seta alang li kuti kep khoros dun lo pu ningje thu det seta alang li feri re ningje det pen feri re seta halap alang li phan BJP dom da plum ple seta BJP tungi pu ke autonomous state ke nang pipe pu seta alang li poisa pidun bom da plum ple la bangke alang li hang seta ne li tung ke thek long ke munit anut kaprek se pe toy abinong ke ilitum election ahut kape hai atumsi ke hai atumsi la autonomous state ta hang nang ji non ke anut kaprek phan ke toy poisa si ki pidun polote la ke alang li tum han lagi putot kali la ke seta la ke lebar kalogay ason lo la puye lebar kalogay kalima kalang la ke lebar kalogay ason non itu ma tha ilitum hem chikim ji pusita head mystery phan si ilitum chi hang yi kaita di la pen head mystery long si ilitum chi wai ji head mystery si ilitum phan ta jatta nang than ji son claim nang ji pusita ilitum jugali phang chi wai vele head mystery long jugali do ji kamala do yilang setahla tumeni tum chi wai ve hala tu nang than de nang peri re de ji la head mystery bang sang than ji non la puson thak si ilitum jong si autonomous state ki hang dap pulote ilitum head mystery ke prime minister hello president hello prime minister hello hala dak si tum ki dam nangi election ke haya tum si directly ilitum munit kalogay po bangke la ke mupen ki pu itum head mystery aphan
logai ke ma jugali aphan logai rong ason luga lage je plang lage la son ban ke lage ke hang kali lage ka che pe klang chot anat lage ladak sankurang long ladak meeting ki duki APSLC amai lapen ke cherok tok amai athema inglong a khai do an ki ning si do nang popu ili tum nona por ke tum kiverji ang ring thepik lok la soposi BJP tum ke claim ki dam alang litum ki chok chi la rada tum chini lo la pen rada tum anta amek prang lo la si inglong a khai do an ke ili tum ning si do nang po por lo la si BJP along ki kroya tum sitame bini ladak san kurang long sitame alang litum pen rat ang no alang litum chepaklang polo la pen ke arpu ke ding atum an sitame ladak pini ke hai jai ka thar sarpe nilitum ladak kaduk ave khan deng ponlo la si ningi sing thini si la pen leadership lutang telitum courage du nai la pen iditum akhok ningje dak khai nang ji la pen ingno khai do ana phani tum kaduk ave sitame ningi si pen iditum kam claim nang ji la pen APSLC tum bahai jia phani tum kam claim nang ji APSLC bahai nang ma bahai nang APSLC bahai nang ma bahai nang jai ka thar sarpe hai nang ma bahai nang Karbi ang long East West di mahasau pihai nang ma pihai nang long ri long pat ching ho nang ma ching ho nang kurang long ke long wat komisi program ini tundeng kono la penteni itu la bangso komisi ke teng kono itu abang ke dia wat along mo akti tum kemisian dia kan ini tum la bangso kami klaim la pen non iprang ke bang di election tan ini labang ko pemati itu kandidat mekan tingwai ma pemati itu nguri ma labang ko pekat itu labang ko program bang ini dengkon lapen ke alang itu sa tumta nang khan dekang ma ini nang bati dekang mo na sini itu aku antu itu perang lo dimisian dia akan jami kan itu tim berkaitan itu mat ini spesial kita itu deh nan malam soparapan birta mo ington eksenang isi birta kime Puchim Football Club atumpen patirpi ponsi Karlitang Erdang Tokbi Memorial Football Tournament kibi ponjia phan sisik pontang lo Kipathoji adim Lokso Tokbi Playground Wuthongaji Karbiang lo Lan susi kachini thujia phan la aber kipia number along humri iktami আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phit puthot birta long wang thuek lo So Chengthenta MSC constituency ka parlo ang jok hawar Karbi lamet ame pen patrapi pongsi pai pai ni phai troxiar ni ke cheng siang deng hirbang ame ka pidopona birta phirang ke pen birta nang pale Ada por pai ke pra achiti ma por pen ang jok hawar Karbi lamet ame terikama me atum pen lamet lamchong lapen jutang jubat kapangchu ponja phan pu mathasi arnisia farman hirbang ka chepate pen kang sir kang chap amai angjok pani high school hemalong paman pon labangso ahir jir ka chepatia long ongdung owe kimia tumpenta hil jir ki hil chepate don tiri kama me ame phua phan karjo hot nang ke than dun ke Karbi lamet ame tiri pia me alam toya teng pensi hil jir ka chepate padopon lo lapen kiwang jilangan ing kampen padopon ver poposi pherang kiang no pachini don Angjok hawar Karbi lamet ame hirbang ame kapidopon along me phu bura sing phangcho pen kachari pon amaya long chunbang rup sing tiso pensi aluhi kapachini apor en long laso aja meka long aluhi aman pen sikari tiso hang miji hanse star 8 hanse joy sing tok biatum chetong don asini tum mir bangkalahano itu alamnya tak hak kita cukup saja pan lalu kita kan cukup saja pan lalu dua cali anu se cali hekpen putar lalu itu alamnya
pangcu pon tegi ba ketok pon tegi lapen la non birang-rang ini cuma furkimo atemo alun bari mamukha puthot ke pangcu pon tegi pan sini itu mada pini ada anjok awal anjok pon high school hemalom ini tem pen la ke bang mai di pon itu ande la pini la bangso amai kideng kon ke pining si kicing sing ma mate ni kan langka song kideng kon ya si ni tem pining pen sila bangso ke kicing sila ni tem dak sojeng henta kursi siang bong sitame ni tem dak langkhang junalong anjok kir bang amai ke bipon ke ni tem kicing siang deng si bipon itu ande son thak se ni kan lak tami la son bipon bom ti lang oh ni tem son thak si bipon ik ji lapen ni tem longri do si nilip longri si nilip longri komiti atum pen tum chingwai si puthot nongri amai tabi pon ik ji lapen nikan sekpen batai si ni tum hir bang amai ki bipon ji phan ni tum bor ipon pini la bangso mai long jasmen nang tu mahin pen ko pi atkiti en kon se ching kich kan kom ni tum pini la bangso pini ke en pon bang kal lo tiri pia hin pen ni tum phan nang pin khat lo che non bang ke tum da karbi lamet amai karbi ang long ang bong arut along tin area long same lamet aru bipon nang ji pu pen ni tum ni kan hini pleng elo ni tum la bang sui tum karbi alamet puthot muhetan ni lipulo puthot ke pacan pon thoje phan la pen kang ke pangchu pon thoje phan etum la bang so dadak adu hoyalong etum karbi atum la bang so ke pacan pon ji aning la bang so bang phu bang ke tum uwe ki mi tum phan la bang so ar ulang si ando se si puthot la bang so ka organize bo je phan pakai pache thang pon thoje phan si ni tum hin pen la bang so min pini la bang so athipi bang ke la meta mai hir bang mai ki athipi bang ke lai tang te la em nang litum em la nang litum la kal bi lamet amai arupen nang litum kal benglong ara phan pini son back message ki pi son doik ma Kardom nelimen rupsing diso anjok awar lamet amai aru ilitum same sikhe kang tim ilitum same elam doi kido ijutang do ipindeng sumpot do la sikhe isia ke bukichi puiglo nasi isia ke ang te pute elam iki same isi kenang sot ason lo elami kile avete ilitum khei isia khei bujipun e lasi non ilitum ladak angjok ahawar matin tum langkhang jun anpata suchengnenta constituency arloke Nogo district Gulaghar district pen ahoy keche daido ladak ilitum ba khei ben si keche petdo lasojok nilitum awar long bang non nilitum imena karbi alamet alam chong non kiwirji mate apyong kijumong anasi atwal dam aluti dam bomlo lasok akisung theglong pen nilitum isya kemang do nilitum karbi puan ke Nogo district noi sunitpur do noi an karbang long bang tan nahol do noi tami mena lama ki bang pacan bek nei lasi non nilitum bang ke karbang long ar lo thulang hoy bis tami lasi non nilitum ladak nilitum hawar long non emena lamet lamchong kijumbo mangke ningduk pik laso ningduk ajone mate laso ningi punga joine si nitum bang so sai pini gedeng pon asi kado kabe karbang long arat phantame chunirilo ili tuma lamet lamchong pachana itu lamet lam Surihini ra engkora hini anika na parman Guwahati rong supialong pai pai ni pai trok siarni ke Chengsin National Javelin Competition kapito ponalong Dipu Athletic Academy pen bang pri ari se jangatum chepati dun pen nong eka chepalong dun abierta kat news asahemalong bierta nang pale Guwahati rong supialong Athletic Federation of India lapen Assam Athletic Association atumpen Arnisia Parman ke Chengsin National Javelin Competition kapatoponalong gold medalist Pokhila Ingtipi lapen Ari Sangha tumpen ke Japon Dipu Athletic Academy penta chepati dunsi under 20 along Promote Hogjar gold under 14 along Milibon Phangchopi gold under 16 along Samika Rongparpi silver lapen under 14 along Manim Kilingpi silver kaddo kawe bang pliari soi jangatum nong e chipalong dosi karbiang long aphan nong mekewa tante pinia biota bangke lapangsi kang toniklam